Sela u okolini Vlasotinca, Medveđe, Svrljiga, Knjaževca, Pirota spadaju među najstarije u Srbiji i najsiromašnija. Njihovi meštani nemaju para ni za osnovne životne potrebe. Pa kako možda kupi? Ništa. Ni možeš drvo da kupiš, ni možeš lebac da kupiš. Ko će kupiti, nema ni za lebac. Ovdje dala sam njive džabe, kradi koji kako hoće, ne možemo. Sve te naše posete, bilo da mi nosimo neku vrstu pomoći materijalne prirode ili ne, ima mnogo znači taj lični kontakt i taj razgovor od 20 minuta ili pola sata. Na osnovu ankete u 1621 domaćinstvu u 203 sela širom Srbije saradnici nevladine organizacije Sekons utvrdili su da je 38,6% domaćinstava sasvim siromašno, jer po članu ukućani nemaju ni 9.000 dinara mesečno. Penzija mi je mala poljoprivredna, znači 8.100 dinara mesečno, a na 2 dela 4.100 dinara nam sleduje. To je nemoguće da budeš dovoljno na ovu skupoću, struja skača sve, nije dovoljno. Mleko, pre 3 meseca sam, sad nemam pare, nemam penziju, stari i eto, sad radimo. Samo 80.000 starijih ljudi u Republici koristi usluge socijalne zaštite. Od tog broja svega 2% čine seljaci. Mi se sad u ovom trenutku uglavnom koncentrišemo da im obezbedimo ono što im je najneophodnije za život, delbom higijenskih paketa hrane, posebno ovdje mislim na staračka seoska domaćinstva, koja su po našoj proceni najugroženija. U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku kažu da nemaju tačne podatke o broju seoskih domaćinstava kojima je potrebna pomoć u hrani i novcu, a u Ministarstvu poljoprivrede ističu da za sada nemaju više para da pomažu selu. Ipak, da bi usporili odlazak mlađih ljudi sa sela i tako bar malo olakšali položaj onih starijih, u Ministarstvu ove godine planiraju da u ruralni razvoj ulože oko 2 milijarde dinara, milijardu više nego lane.